ناوێت خودێ چی تازە ناوە ناوێتە خودێ چی تازە ناوە پیرۆزە چی شۆلەکە لە ناوە ناوێتەیە ڕۆن دبن بوی دل زکرێتەیە هوین دبن بوی دل بۆ نورê hidayetê delîl e بۆ ژین و سعادەتê kelîl e miftahê ji bo xezîneya nûr mîrac e bo cennet û serê jor navê te ye nûrê dûre bînan zikrê te ye sebrê her şezînan dermanê cemîê êş û nalan xermanê me van feqîr şalan navê te gelek şîrîn e ya Reb lütfa te gelek berîn e ya Reb navê te kesê ji dil bixwînit dê her di cîhanê xêr binît herkes wekû berbela û gumrah îmdad wî bi ser bibêje Allah ewwel me bi wî xwe îbtîdaye axir me li ser wî întihaye tahir te feqîr û jar e ya Reb reşma te wî pişk û bar e ya Reb şermezar ji tu ye pir güneh e fedla te omede hem penah e nînin berevan bijil peyember xweşevê ye te û şefîê meşer ger tu bû şîfo bikey wî jarî dê dey me bi xatira wî yarî Mevlayê meyî mezin tu dil newazî Rabbê me tu yî tu kar sazî Ya Reb tu bi navê xwe yî ezem gafil me ji xwe nekey tu her dem gel dostê dixwe bikey mehmîrah gafil me nekey ji zikrê Allah navê te Xwedê ku çendê xweş e miftahê seadet û xiroş e navê te ye cewhera zibanan zikrê te ye nûrê qelb û canan rif bi te ra xudan kemalîn şik xwe ji bo te her dinalîn zahid bi te ew di pir qerarin bit bi tenê di hoşyarin zengîn e ew e ji dil tu nasî serşîne kesê li niktesî dostê te belê ebed şede sî ji te bêkes û pelîde ser şor û xesaret û gunehkar barê gunehan giran e ek car ne fêwîniye ne mal û ne ewlad rûyê reş ji Xwedê zelîl û neşad ömrê xwe bi xefletê wî borand cennet bi sefaheta xwe dûrand dünya xwe eger çi zor şîrîn e emma bi nezer wî her çû nîn e ney warê sefa û keyf û xweşî ney darê beqa û نفروشه به وی جیهان یکسر
طاهر تو ردای شاه اکبر. خوزیا لکسی خودش باندی نفسا خو لوی دین رواندی خو ناسی و تو براستی زانی پاراستی خو وی لوی زمانی. حباتك كري رفيق جبوخه شرعاتك كري طريق جبوخه قرآن ويكري دليل ورهبار سردار رسول شفيع معشر. وي قول عمل بسنتاوي مزگين جوي بأمتاوي خوزيال كسي خودي وفوكت دل خوش بلقای ذات خوکت رزگار بکت لوی بلای پر بحر بکت بوی لقای او دی بگهیت روش و ریشان دل خوش دبتن بشورو ویلدان. ناوی کسی گلک ببیجی دی رشمو کرم بسر بريجي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دایم دین مبین. تماشاوان عزیز دیسا مئیرو بسرنامه ما دیوان خدانی دبن عاصمان دلی و جبو ام کم بونه بمیوان خوره ام دخوازن لسر عرض جیهان و کردستان بدست گرو گشتا خو بکن. بله وک هر سرنامه جعشق جدیروک جهلبست شیخاج مدرساج ام جوره تشتی خوش و باش بین زمان بمیوان خوره انشاءالله. از خوازم دست برنامه بکم مج شیخ طاهر شوشی محل بستک بوره پارکر ایرو مجارا مجی شیخ طاهر شوشیه از وگرم میوان خواه سیدا ملعب حلیم بخیر هاتنه ما مستا محمد باران بخیر هاتنه دنگ بش که جاهد بخیر هاتنه. بله تماشاوان عزیز انشاءالله ساعتك خوش ام بحفره درباس بکن ام جین و جیانا شیخ طاهر شوشی به هفره هیم ببین ام هلبست شیخ طاهر شوشی به هفره بخوینن و گهدار بکن که ام خوازن دست بکن بله بری وینا شخوا سیدا و ماموستا و ناس کن که جاهد برنامه سرنامه ده یکمه بوی میوانیمه جارك ام دبين شعبها هاتنا خير هاتنا بل ام خوازن ام حبكي جكور وناس بكن هر چقاس گوبره و تلفزيونا مدون در كتم برنامجي كي جاهد ونشكون بعسل خو كرم كن خدام ام جارغاني آمده لگند مالك امرودنن انا هلوي دري رودنن تشتي كم دكن زادن بري جماعتنا تلفزيون او رهبري هنرمند دنگ بيجي اما برومادم هيمنات بون خدا جو راضي بو غازي مكر مات بي برومي خدا يمانه بد ان شاء الله خدا جو راضي سن بيستني زادن ان شاء الله تماشاوان مناس دكن بله براستي برنامه بري وكيل هنا عملر و دركتم برنامه سرنامه بون میوانی و امنش کنانه دیسا خدا جو راضي از خوازم دست مجارب کم سیدا از خوازم بوره دست بکم جار هم سیدای ملا محمود هم امام مصطفى حمد رحمد بن ونمعزوبان انه خديه مالنا خديه مالج حبكي خل ددا باشالي كيفا جبرونا سيدا ام بود سبيكن شيخ طاهر شوشي كيا كرم كن دس بيكن شيخ طاهر شوشي ما حفتي بريجي ما باصا شيخ سيفي شوشي كربو شيخ طاهر شوشي يعني مال باتيتي مال باتوان يك لكن دنا براوان دوا زمان كي كن يعني زمان اكثر باس بيه وشيخ طاهر اصلي خوش شوشيه اف شوشي جي لرواضاي جاي اقره ماجارك كذا كردستاني
يعني أنا ناف سنري تدي عراقي ده تمامتي الشيخ طاهر كريم محمد الشيخ محمد على أساسنا وأوجي كري شيخ طاهر ديسا يعني نافي كالي يجي شيخ طاهر يعني نافي كالي ويلي كرنا نافي كالي ويلي كرنا وشيخ طاهر جي كري شيخ إسلام يعني نافي كالي في أمبيجن نافي بافي كالي في شيخ إسلام يعني كالي بافي في يعني بافي كالي بافي في ورش تيكوتن شيخ إسلام وانا جي أستيقظ ما أقول شوشينه صلاة هزارو نهسد وحفده يعني وقتاكو تدي عثمانلي دولة تاوان تدي داوية عثمانلي ده يعني زماني ده هزارو نهسد وحفده وحجده توي أريده يعني هاتيا حياتي وحياتك تدي يعني شن مالكي وا يعني زيدا عالم زاد مال شيخ تدي بيجن مال عالم ده هاتيا الدنيا اصلي وان ما حياته شيخ سيفي شوشي دجي ما باسكربو زاتن اف شيخ طاهر لسر ذريته اخوه كي شغل يعني زاتن تاريخ تشيج يعني زمان ده وهناك لسر خبتيا وتاريخ اخوه خوستي فهمك خوستي كتدي او ذريته وان عجبه كاش كتي يعني شجره خوستي فهمك مالبات اخو درخسيه هولم يعني دبي تام ويعني من تام الزيادة نكيم ويعني علمك كور تحقي في مالباتي ده لكن دبي يعني مش قالوا بابيري خو فهم كده كنت دي امج زوريتا شيخ شمس الدين وشيخ شمس الدين جي كوري شيخ عز الدين او جي اسي خوشو شي اف زوريتي حتى بفاضل كوري حضرتي عباس تجا كوري حضرتي عباسي كوري عبد المطلب يعني ابي بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم يعني ذريته حتى بيدري دتشا دبي من في شكلي ذريته خو فهم كده قلت دي ام عباسينا يعني اصلي اخوه ام عباسينا و زمان كي دريج يعني في عائله هان في ذريته هان حياتها خود شو شده دانا درواز كرن و دبي از السر اجازتها يعني في زنجيريجي از هنكي شغل يمتدي و كعجبه اجازه اخوه جكو ستاندرديه دبي يعني مور فهم كيه كنتدي يعني سيداي بافي من كنتدي علم جي علميه شيخ احمدي قصيدي انطاكيه بي يعني جوي ذريتي جوي شيخي علم ستانديه و ديسا شيخ نور الدين برفكاني دناف سيداي واندا تدي ايكوجي علم استاندنا خاصة في شيخ طاهر جي علم شوي استاندية طبعا زيادة وزيادة بعصا يعني علمه تدي ما خوندنا بلكي يعني خوجام ان شاء الله بحث بك رحمة رازي من خدا السربي والسر تبي مالباتوي شيخ وعلم ابا ما مستا بزيفرن شيخ طاهر شوشي سيداج مرة قلتي بالكوهاتية دنيا كانجي والدية وحتى قلتي هناك علم وزانين أخوة هيمبون أخوة جيكيستان ديا يعني بنسب سيداي وانكينا كرتايج مرة قلت كرم بكن أمجواج قهدار بكن شيخ طاهر شوشي كيا وتفاجي مرة بيجن وكيكو هفته بري ما باسكر زاتن سيداي باسكر جي عائلة كتين أو شيخ سيفي يعني عائلة كيكو بعلمت تين زاني ناسكرن وخصوصياتي وان تواجي بلكي عالم إسلامي هرمامة وكردستاني جي عولي عائلة خوش مالا خوش باوي خو يا جبراي خو علمي خو عولي جور دست بيت كن ويجي بوي شكل دست بيكريه فقط özellikle bir havayı هي ده سالي بيه يعني هي سبيبيه جبو علمي جمالا خو دركتيه چیه مدرسه چیه جيكو مدرسه اللي هنا گندن جدر وای گنده خو جدر وای شهر خو يعني جبو علمي جمالا خو بده ساليه خو دركتيه يعني او عائله كو بعلمي هاتين زانين جرا
وارث فيها وورثته علميش دانيا سرمليخو وبوي شكلي خويا تشتري مشكلة يعني أف عالم وإيكو إنسان إيكو جي عائلة عالماتين حقيقة جبابي خو علمي دقرن يعني مثلا ورثته علمي دقرن يعني اگر کو او حساسیت بوان را هبه daha beter jimali dünyayı geçme dünyayı beter dikkate avan diçel ser ilmi o rea bave xu kale xu bir şekilde devam tıkın evji bu hassasiyet raviye و yaşı ki birçok teraviye وقتی کو دست به علم خوشی yaşı birçok da dest به fikriye beter yani xu yetiştirmiş kiriye yani hatiye durumaki diyashیوی کو پیشتا درباس بویه نخوشینه کی لی پیدا بویه و نخوشینه زیده yani vücudavi yıpratmış kiriye buna rağmen devci ilmi bernedaya buna rağmen ev aşku şevkaviye jbu ilmi و jbu xwendinê û ji bo ku bixweyne û ji insana re feyda bide vê nexweşînê wê jê re neviye mane devam kiriye حتى هنگی کارو بجی یعنی هم ج پیوانی کم گویی ج مالبات عالم اسلامی خصوصا کردستان دیگوج مال مزن بونه او درسندنه دید به مال مکتبه بله مکتبه اول مال zaten مال مکتبه جی خصوصیت دو گمرو بجی گویی بالای که دکشنه یعنی درد باو کاله وانا درد مالبات وانا خصوصا نبی گویی به علم خو مزن کرنه به علم پیش کتنه جبر گو درد وانا علم بو زاروی وانجی گو دوان هاتنه جی هر کمن چه حالی نخوشی به امکانی و بلکی جانا ده حبس و سرگونه نفیات جیده دیسا ده جیوه درد خو برندانه یا اف مهمه یعنی اف ده aiله یا پسیا insana da yani ki ve beraber fark nake yani de her imama da dijbal am vit iştizanın insanı ku aile alim o insanı ku باویوان کالیوان به علم مشغول بونه یا دا به عبادت و طاعت مشغول بونه انسان جور هاتنه yani fıtratın hinki beter temiz bu yani. Mesela tedi de aile alemi de insanı ko juan şey buna jibuna alim mesela tedi meşhure alemeki İslami dve sebibi küçük demale da hef hama ibadeti lemeji tesbihate nake her ro fark tked bine demeki bavivi ya da kalivi yani demale da artık alim ki ve bir şevrad ve şukur almeşt ke tesbih dikşine tesbihat ke yani bivya sürekli ku berçavi evdişt heye yani rojaki ve bavi xud persed ve apçiye yani çid veji yani o tesbihat ku tesbih dikşini te çid veji az xozum ajibkim ya şepçuk tedve dve yani yaşı yusapçuk vuji tişne nejerana go sadece go be Allah tesbih bikşine u beja Allah Allah dedi ev nave Allah ku sebi bikşine de kalbi vida nakşt ve مسئله برنامه گویی دستا شیخ طاهری ناوی تچین ناوی تازه الله بله sadece ev dve seyda hakik halal ki sadece ev dve ev sebi dve az binave Allah mezun bum sürekli meci tesbiha xudikşan dugot Allah kalbimin binave Allah tjebu o yani alemeki pırzede mezun jiye dertkele ev pır mühime sebi meyi ana دماله ده وقتی که رادفن به تلویزیونی رادفن به چیزی فیلم رادفن بلکی تدی مرب جی مداهله نکه یعنی مرب بچوک دبینه حال بکی ناوی الله سبی کی بچوچک بلکی 2 سالی 3 سالی قلبی وی نخشت که یعنی بله قلبی فتحت که yani vana anaj hayata medar şama ronit ke jüaliye tabii yani aile yani alememe bir şekli buna o sebi wanji bçuki da bir şekli despe buya o hatına jberwi jmara buna rezan o renişani medana ilmi bir şekli başarmış ki yanına سيدة يتشكي بوتا كان ناف ذكر التصوف ده سيدا متخصص فيش ماني ده ناف ذكر التصوف ده ذكرك هي سيدا
گوتنا بهنگ بدبرم حق حلال کن امی بشدیم در زی گوتن پیشوی ما ام 5 دقیقه ما یم خوازن که جاهد تنگ بیش بلا خجمره قصیده کی بخونه حق حلال کن سیدا فان كلام کرم کن ام جوا قصیده کی گوتارو کن ان شاء الله ببعض الشيخ وملاك ان شاء الله الشيخ وملاك ما قصيده جمرات شيء كنا ضانين ان شاء الله مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصيده كي بخوينا ان شاء الله کرم کن كان يا صدق صفايا يا كان محمد مصطفى كان شفيع بير وفا كان محمد مصطفى كان شفيع بير وفا كان محمد مصطفى كان جلو شاهي كرام كان صاحب بيت الحرم اك جبرائيل ذكر السلام كان محمد مصطفى اك جبرائيل ذكر السلام كان محمد مصطفى كان قلو شاهي عزيم كان ناسخي خاتشو سنم كيف لدي بوك علم كان محمد مصطفى كيف لدي بوك علم كان محمد مصطفى كان قلو تاج السرايا السر دفترا پیغمبرخ روزورونا یا هر درا كان محمد مصطفى روزورونا یا هر درا كان محمد مصطفى كان قلو ياري شفيع كان خد يوي قلبي رقيق كان أبو بكر صديق كان محمد مصطفى كان أبو بكر صديق كان محمد مصطفى كان قلو كفو سحاب كان مدنا صدق سواب كان
كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى كان عمر بن الخطاب كان محمد مصطفى كان قلب بحر عمايان كان جامعي جملة قرآن كان عثمان بن العفان كان محمد مصطفى كان عثمان بن عفان كان محمد مصطفى كان قالوا شاه الابرار كان خود يشور الفقار كان إمام علي كرار كان محمد مصطفى كان إمام علي كرار كان محمد مصطفى ساعت خدا جو راضی به مالا بابا کیف کنم هر نوبرکی پشت نوبرکیش بله تماشاوان عزیز پشت نوبرکی امیدی صاحب هبربن